Tato bol kalame ole tato malala ska tani. Amai se patipati tato no tato awala awia le ngata ia ole mamanu wa hia nei tula. Ia patalo patili ai ngole taiau ia ali amatai ko kalame mo na fa filo to tato fa masino ole angafa matato fa moi le nei aso. Ia mai lo uitu tawa ngavale ia olo suma ia le sunga ia vai timu ia o se tasi na o tatu famasino se tulai mai ia se so mai ai o le sunga ia kale kupuali o se tasi foi o sui la windoa ia ile tale de pese so mai tai ia emeto ala eteru ia o se tasi foi o alo ia fasino se tasi o Atamari o tatu watu nuu ia le ngata fo ilea tumaitai ia lo ngalue le tatu mtanga duenga ia masimato ainga lo soma yai le susunga ia Japan ia ole arafa me tatu fama wene yasu se baisa pati tele mo tatu fama sine Ia ole o wa mai ale tatu siva fata pate tomua ile amutanga tatu kautele ia o fai mai tala lo matutua pe o le bingo ia wa umma tato fa hala le early bird a le wa sauni mai tato pese e fa anofo fi mali ai ni nei taiao pati mai o le pese nei tu fa tasi mai tato soloist o le finalist mo le tawanga le tan manala ska 2021 ama is pati fa pe lo ai in soloist ia o le tatu au siva ia o la tofo ia wala tongia ia mo tatu au siva na nei aso la tau ai just Here we go. Welcome to the Televised Got Talents production. Just listen to the beat. Yeah. Listen slowly. Amende Yesue.